IFM News. IFM News. Health Facts. Idol John, come in. Maitultuloy kaya nasaan ang apektara na ti tulong amaw-awa tilawag City General Hospital manipod iti Congressional Office. Pinagyamanan dito iti ospital nang nangruna iti pondo iti mait kaya segun ken ni Dr. Marshall Luwapan ti Chief iti hospital dakkel ti pagyamanan da iti panakaibuyat ti pondo ken iti manen sumarsaruno a maipaay. Malaksid iti minilyon a kantidad a pondo ket sinalyaw da pay dagiti ramit a naited kasi CT scan, X-ray machine, endoscopy machine, ultrasound ken dumapay. Imbatad na day di pondo anay paay a 19.8 million pesos. Iti tawen na 2022 ket na iserbin kadagiti kasapulan iti October 2024. Pakairamanan timet na udya na ited at 2 million pesos iti November 2024 ket umadani na mausara. Impakamo pa iti doktor nga damanen iti sumarsaruno ang maipaay ket yamanen da saan anapugsat dagiti atulong nga agserbi iti syudad. Malaksid kadagiti pondo ken iti panagyaman da iti Congressional Office of Governor ket adapay iti update met kadagiti dating nga issue nang nangruna kadagiti elevator kendeti ICU pakairamanan ti panaka-credit pa iti hospital ngem unaen tayong denggen diti panagyaman ni Dr. Marshall Luwapan. Yes, we are very thankful apo kini apo kong Sandro ta tuloy-tuloy lang ta si suporta na kinyami ito LCGH. Aglamat dati maipan, ang laing nga maipan ako kanayon nga kami katrisiken si HSTEP Hospital Facility Enhancement Program ni Apo Kang Sandro kung saan naging recipient na po tayo ng 64th license CT scan, stationary X-ray, endoscopy machine, 4D ultrasound. So nag-actual na tulong talaga rin ito yung intent ni Apo Kang Sandro. Tatan Apo kaya hindi nga i-report na 19.8 million nga na-ited iti 2022 Apo, September 2022 nga na-download siya po ang ket na fully utilized mi Apo iti October 2024. So DJ Apo kaya nga i-report na iti 2024 October na ibusen Apo di 19.8 na pundo ni Apo Congressman. Kaya very thankful kami manen Apo tada manen din na itet ni Apo kung Sandro Pinyami nga 2 million na almost fully utilized na itet na lang di November Apo ket dandami ni Mesta sa ulitin nga ma-fully utilized. Ket adamanen Apo itet na manen nga 3 million kaya si LCGH tayo nga madama pailain nga i-tataren itatangon madamada pa lang tataren tatangon niyang panglisyon. So tuloy-tuloy po ang tulong ni Kong Sandro at kami po ay nagpapasalamat from LCGH po. Adapt na yung nag-submit nga reporting iti accounting. Yung DJ, dati namin ako panaka-amuming namin ako ket ako to nga no fully utilized ket agited. Yung agited kami masang we are in constant communication ako si office ni Apo Kong Sandro. Amuda ako no amo agsasalita kami nung ganda ni nga maibute tapno coordinate kami met laing nakatanong nga nataya at nga utaren ya iti pondo na. Ako, with that regards po Apo, we are also naman po, we would like to inform them naman po, ito at kami technical letter to Madam naman. That we are almost compliant with all the requirements. Then Apo, dati lang namin PhilCat, dati namin PDDAS tayo, programa sa tuberculosis, at namin yearly accreditation na dati Apo. So every year, kailanganag-renew kami sa accreditation. It so happen Apo nga na-validate, invite na on-site validation lang within last week. DOH Apo, Katoti DOH province and regional. So ang gagawin po namin dyan, natapos na po kaming ma-validate, on-site validation, tumarunong to ma-itet na DJ accreditation tayo, the certification tayo na accredited, PhilCat tayo Apo. Then CD program tayo. Kasi part po yan ng e-consult po. Naglugin Apo si civil works DJ elevator tayo. So,
kay ngamin ako ket at the most letting a quarter kumang no kasi nagsao kami may supplier they supplier the elevator civil works na patent so iuray dalain yan nga tumang DJ elevator and then sabi naman nila once na the elevator nadaras laing yan po nga ikadul DJ yan so hopefully ako ti na ipagadamit kit within the quarter ngem iuray tayo man natabas ito no haman nga madating nga quarter basta sa amin lang po we are so glad na makita mi nga adamit ni Aramid in regards to the elevator po. Also glad to inform you po na amo yung amin ti hospital tayo kit level 1 hospital. So ang dapat na term natin doon sa parang ICU natin adult special care unit. So pero parang semi-ICU na rin po siya. So ang ano po namin is actually po we are planning po na by February 15 ako or 16 lukat kami di adult special care unit po. So this is po a transition room po. Amo yung aming get kadadagyan kasapulan ti ICU ngem ti plano mi get no talaga nga DJ kaso kit talaga nga critical nga kasapulan natin at adunga pa nga ICU care nga awan kinyatayo ito agi pa transfer kami medlain pero at least ako at ti pagyanan ti pasyente nga bago dai ma-transfer when nunuhan pa nga amo yung aming ket no daduma ti ICU ti daduma hospital ket adu ti hanawan bakante so at least at ti pagyanan ti pasyente kamingin mi at ICU pero ang plan po namin is no kailangan talaga na kailangan ng ICU na set up agi pa transfer tam to medlain. Paset, panagsalita ni Dr. Marcia Luapa na Chief of Hospital, Itilawag City General Hospital. Wow! Na-impress ako kay Dr. Marcia Lua sa kanyang mga reports. Ibig sabihin, she has constant communication with the congressional office. Tapno, amo ti opisina ni Congressman Sando no manot maited pay or kasapulan da. Maya, tada plano. Kasi kumaati birbirukin tayo, Idol Joanne, with the past administration, right? When Idol Bernardo. Wait, tapno updated nga dito, di mo amo no anat plano da, kaslaawan plano dan kasi nabaybay-an latta. Ket mabalin mo gayam nga kastoy, dapat update da tunggal kadigiti nga proyekto na itemize, di ba? Mas ornos Idol Joanne. Okay? Any more reports? Di ba adamot ti anadata? Adamot ti naganan elevator nga mahanda nga maisalpak kaputa saan nga umanay kadijay nga door nga naaramid for elevator. When Idol Bernard gam kadetoy tatanga quarter namnamaenda nga sumangpeten ken ag-facilitaton nga manariman pa ila yung coordination Idol Bernard isang orayan tayo no kasi pagarigan itatamit lang nga quarter Idol Bernard. At least kadijay adati information initially ti plano na dijay kaputa di da maisalpak dijay naganan elevator rin ti plano dan sangkit iruwardan so kasla outdoor elevator kabil dijay tinga di ba nalawa dijay kasi jay fountain ijay hamo nga gumangganan sa J Fountain dapay ba? Addang mahaan nga gumangana Idol Bernard. So DJ mabalinda nga pangikabilan ti outdoor naganan outdoor elevator tay jay ti pagngatwan na jay tapno mausar mo lang jay elevator at di mo may salpak at jay pakipan ti elevator tama? So DJ da nga ikabil outdoor da iti agdan na or pag circum no kasanin ta mall no kwa di iti SM ni amin adata tengana no kwa jay elevator makitam diti aglawlaw jay sut pay kabila na kasi narigat mo't nga isang at mo iti second floor third floor no kas pagarigan ket bagkatem man di ba panunod bagkatem kada naka wheelchair nga bagkatem Idol Joan di ba basta no sikat pasyente ket kasi agsakita mo nga namanayunan sa sakit kod to nga sa kasay di ba sa dati healthcare mo hanggang ma-iserve di kayat nga maipakat na bagim yan naamak pa yun no patak tumakder ka man pala biit mam ta ili bumabate man pala di agdan kakasi ka lang di ka mga takderen no masikaw ka nga ngani ka ganak at adati sa bali nga floor di pag ganakamong ka kasahin ket itakder mo pala biit ikinod mo pala ang gana di
Ay, first floor na. Baka lumsot din yung panagtakder. Pag takder na ka there, umar pa kita baby. Ano na, hindi mo ako nagpaagas ka, magpanahin ka't sakit. Di ba? Dapat lang kasing paenda. And I salute to the new head of the LCGH. Kadigito yung Gundaway. Tama, iprasta nga na imbag. Dr. Marshall Lu. Katapno maipakat bigitoy. Sayang, LCGH na nga yan eh. Lawag City General Hospital kasi PGH, Philippine General Hospital. Di ba, Idol Joan? Idol Bernard. Kasi kumamot standards na. Okay. Any more dyan sa may hospital? February 15 or 16 met Idol Bernard ti manam na mga panakadan ti ICU hanan nga problema no kas pagarigan wow. Mula eng kasapulan da parted adang attention mai-transfer da met no Idol Bernard temporarily adan ti manam na mga ICU iti Lawaga City. Okay, ipakitam to kanyak de gito Idol Joan picturem kada ko i-feature mo to tapno amo digiti tattao tatulungan teman dito LCGH kakaasila unay apong nga ospital iti probinsya tayo takatulungan kumapay dito iti Governor Rock in kaya ta provincial hospital tataure kasal papaadakil kada pampaadud nakadadot pasyente di ba kadito dumakat maturog dapat kadeta hallway kada nakaidadat ta hallway nakamaasang kapay piman at madama palat patarimaan da awang katulungan da dito ilawag no kas pagarigan malaksid ka digiti napno pa digiti ko private hospitals di ba Camilos kada Carmeli Black Nazarene napnupay kidi nakadati pasyente da katulungan ko mapay dita LCGH no kas pagarigan ala barbaring ta sumaya ato detoy through dati new administration iti Lawag City General Hospital digiti nagkakasayaat nga do doktor iti nadakamat nga hospital apo na imbag nga oras kada kay amin asa nga pada nang nangrona launay apo iti LCGH adot agdingding dita kay LCGH nga empleyado karama na pagkikiti nurses, midwives, kasapay apo digiti do doktor. Idol Joan! Damag iti Lawaga City General Hospital, Kagway 99.5 Lawag, Idol Joan 15 per